Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Karbi Anglong de Katalon Ponji Adimalong Perangki Pen Kahumrinam. Diputar lang sualong non kebang je pai kunini pai kre trok arni. Karbi Anglong de Katalon Ponji Adimalong. Karbi Anglong News apherangke ahin pen humri damsi sik dang pon bomsi abolon pipon bomsi penang an abolon ketang ponsi ong ponlu. Labangso Karbi Anglong de arani Katalon Ponji along lunsepu rito riba lapen Hindi lam arjan along kache parjan dun sakti kapura tumsi tame chetong dunji. Phuloni pen oroning ti kathar Karbi Anglong News. Ke tara langsung klam long sido nili karjapon ke pini dak karjapon ke nili dak nang ke humri ke non ke bangi phai kuni ni phai krit trok arni ritu riba lapel di Hindi lamar jan long gunda apar ke endun sokti kapur ladak bangi alang nitum nang humri ji pusipu lasi la so adim non alang nitum solam bom lo la non tara lang solong alang nitum dak la Karbi Anglong de arani dhupa ceton nun la tum nang cetong pan ke dak penang o kipame pon lapuson abolon tipipon lapuson do pon bom lo hopus tame lapuson se sai deng pon bom lo lapuse sai klem pon bom lo dak ritu riba tum ke wangi adim tame adim aklong tame patik pon bom lo la so adim long ke si dak tara langso aklam nang humri pen pininili hinang humri pen ke penang o ahormu ketang sigi ong lo dak kisik ke dang penang o tang pon si dak ke penang u do pon lo la si lan si nelam thing ton pon lo Karbi Anglong News ke kelangaran do an nilimen urun tiga thar kalo Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan lunsepi pokhila lekthepi ahin pen kachoro ke padopon Lunsepi sangpi pokhila lekthepi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachoro ke padopon pherangke athengnu nangke pachini don atengke Dr. Tuliram Ronghang aningke mepen ajok alangli aphan pajoi ke pen kerap ke pajer don thek apot suri kachoro ke padopon kerap don lage ting bani lapen tangka suri ingkoi lapen kedam kewang joy ke aphanta rap pajer don iklo pusi nang pachini don hawar ke hapen Sivoram Crow Karbi Anglong News. Sabut dire chat masih salah long bang lo tini bang lo matini bang ting do pina bang lo matini bang masih salah aning kang sampai nang pidun lo ting bani nang pidun lo la anga sitame hem ke chicken ke kini ibeng aning ke dor pu mati masih ni insam tangka kerap langsung tangka suring koi nang pidun ring gen takin nang makan lalu lapusan nang kerap teka pala siyang sarang pinili choro sam choro lo mani nilisung kita mata sung tilang bong pen la anda nang ki pidun si tami ni isam jindu jiha tu kan ahli ansa se ki klen ke dam Karbi Anglong Karbi ke kan timisal na tam ki klen ke ji tu pila ka tung kerap ke ji sini anak ka ji tu Forest Department along illegal appointment alam ki kachirap dun amen ke klang bang so pu thaksi yam Dr. Tuliram Ronghang kopia pot sinon anta insai hai hidet lo katsa hamphanga songa tumpen ke damtang arni abatai Forest Department along illegal appointment alam ki apu thaksi yam alam chaki pi ateng dharna ingni ne pin pen herang ke amai along pen aronre illegal appointment ki pi alam the council along pale dambom lo bonta Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tumpen RD ki pipe lapen tin me kachera chingpoi dun kung ajok kijut un edat alam ki ahok akang sai ke wan vedet ajok cheteran boma sonsi klang bomlo sita Karbi Anglong Autonomous Council pen ke thangnat akang sai pini arni anta bangso alam ki kang sai don thek thedet asonsi mandet lo sita isi kamang hudam me alam abang ke kedam tang arni sangti kang hu along kachera don bang hini forest atuma phana bang ke irui ang bongsi action and phet asonsi thek pon long lo tang tenon sakuri amen pen lak atangka dugdet arat awi kachong sibdon kethe dung illegal appointment abang pharu isia toma pharman kopia potsi tim Karbi Anglong keja CM Dr. Tuliram Ronghang mati forest em Tuliram Ronghang insai hai hedet anparta alangli CM Dr. Tuliram Ronghang pherangke angno lamcha kipido jongsi command officer illegal appointment along kachirap dondo pulote neliphan complaint letter nang pinon neli action envek jipu sitanona bangkela solamcha lakherat aphan isi kapamang hu aphan chot asonsi nang mandet lo
Bangso illegal appointment aputhak ko an ahok ma ahok hema pura pherangke abitung atum kapatini dam ahot tangka ki pidon vek abang phua phan karju dam ahot kache than atenke nili forest guard amen pen lak pho tangka inoteron asang ho ari deng pilong vek lopusi chethan pon alang li pen kaning je pon alam thele arju ponik sina la hello appointment alu pu kachikrong alu lu No, nali office pidam lo masolo. la office pidam lo la pe office ta na receive don lai hello The office tum pilo na buga, no journey pilo ma. office tu nang pu don ba ne alang li teron sang se jingki amani li pen bangal an jingki ke de teron sang pen jingki lo do apus tu lu pote alang ngai just ko se nang khan lo tin ya ni anta samri Hala pa bang pia bang ne. la bang joining report tu se kachikrong iglo la bang ke appointment lo se kachikrong iglo Appointment letter. ane ni katsalong lu ta don lo la suli le jirgin frong apo se ni alang itu malong appointment la illegal appointment sambit don hai par alang itu na kian Laso illegal appointment kuma sinai pilo nali pa. la panil panai pike teron sang se na Kuma teron amen tu ima. amen ba mohon teron Kuma ha mohon teron mohon teron. Kupilo alang li claim forest amunit ma. alang li bai forest ka libon sita ni panai kan pi alang na kan pilo alang kan pi kana pilo hai manon pini ari na kam suli ni Nali alang li pan kon lo tangka kipi ke. Are deng. pilong ba ke ni be ho ke pe si pilong lo ko la Lak po di. amu si pi lo Komentor ne si pilo. piani bangla ani ning ke ave sita me havian tu ba Kemen diwan. Nali hala so lak po kipi pen kopie kososa kuri fansinali amen pen si pilo. alang li tu nai po te lo te jadang palong pipu palam le hala sini ni kanta la longi bol palam pe si matha pe si ton rap sirum sirai pe si pi Sala mentu ningkal nang li tangkai bikin teh. la pang yang tu ba Nali Nili pakai hoppe bang la karsap hanta chuning de lo mane hoppe na kisong tak palam nali tangka ki pihut hala sum hontron anuet ma mate ka preka jupur dula. la pakai alang li pan ki pilong lor hot pakai ini ba Alang ba. Lanang ditangka ki pihut hala hontron mang kopila ngi pudun sugan teh. alang naik kudun bang la le mane kambang na pasuli pi ko ya di ko da sala na ki chang de pulo dan non pinyar yang ta suli le da Nali tunda tangka pi pengkon lam hontron pan nali kuson ga cingki ga hala kopila ni cakan teh la tangka pi pengkon itu tunda so kam claim ko ceng gudgan. Kuson ni cak la ba. cingki ke ceng mane la pule mane ala sakuri na hang ko palam le sakuri na hang ko pulute ni tum son kabe dera tum ke ini ngarong alam elo la si ka ciri lo la pen jap tidun lo amat ni yang suli le da la so si La lak po tangga ke nali. Mithang jungjung nane pen keram la pusong pen si pima ma nali jungjung pen si. hoppe ti kalang lo nili ta kiram ta dulo kela nili ong tum nang pidun lo nili tum ta nang pidun lo la pucirap ti tu pen nili ka lak ko bagi papeng lo Nang li la solo chot long lok pen hontron pan nali jithan lo ba. Nili alu ke long lok los tambe thang kam sli le dalu ba. than lo mane ci than bom la he Pilo than no. bom be ta lang li bang ka pu sa velang pu si alang li tu bom aman ke apu sa velang pu nang itu bom pinyar yang ke ningkan isita so sedet la so si dang de lo aman ke nili bang ta ning ci thia wi tu hoi lo ko dan Ke nonang li kila hontron ba tangka sinai ma matala appointment si nai. Nomati constituency ke parlo okereng sip mandir pathua klam along rak puja ke padupon kedam dang phaikuni ni phainer ke arni pencheng ponsi nomati constituency ke parlo okereng sip mandir pathua klam along rak puja pedupon lu bangso arak puja along alohia man pen kache tongdun karbiang lo autonomous council executive member Rite Singh hisidami chetongdun lapen labang swadim along kaprek akhaya tumsitami sonsi karbi kosari asamis rengma kuki bongali bora tumsitami du lasila khai angbong kosonsi ke do ke thakkereng misenji aphat pupen aningkan banga sonsi pening sitami arnam arni pen ahir jume ke hanga sonsi bang sorak puja sita peman ponlu lapen ing samjin pen pachun ponlu phuloni pen oroning tikathar hawar ke hapen siboram kro karbiang long news